Merci. YouTubers na uploading mwese. Ariko abantu bose bakoresha YouTube. Ariko Sun TV imbere yawe. Nitwa Sun TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe. Imbere yawe. Shaka mama ruje pa Sun TV imbere yawe. Imbere yawe. Imbere yawe. Ayo mu cyongereza ni In front of you. In front of you. Yego. Okay. Rumaga. Rwanda ruzira umwaga. Namahoro. Basuni TV. Turabaramukije n'abakunzi ba Suni TV. Muzo mugara kuri Suni TV. Ngo Suni TV ngimbere yawe. Mukanya yabingira ari ngiye ngo Suni TV nyuma yawe. Ariko n'ubundi Suni TV yaratugose. Ni imbere n'inyuma impande zose. Jewe nzanangara. Abera hose cyari. Jewe none niyo ntari mu makwe azatega kansanga mu rugo. Ngo reka ngufate ifoto ya thumbnail. Njyamye zabaye no mu gikorwa. Ako numwira wanje cyane. Mugende mushigikire Suni TV kabisa. Namwe abari kureba mutarakanda subscribe hano ubikore. TV imbere yawe. Sun TV imbere yawe yari Samu amara Imana bane nawe. Satana ndasenyami yakumurira sindatinya ukonishe musi urutare mwiza urutare nishemo uko Satana ndasenyami yakumurira sindatinya ukonishe musi urutare mwiza no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya Konza bandi kumwe nawe mana we no mu gikombe cy'urupfu sinzatinya Konza bandi kumwe nawe mana Konza we makukurata ungahura n'ibirusha n'ambara zo muri isi uko mumbatiwe mu mababa yawe Konzawe makukurata ngorna ura nibirushawe nambara zo muri isi kuko mubatiwe mu mababa yawe mana sinzatinyika ibindi kumwe nawe mu mababa yawe
kumwe nawe. Merci. aba YouTubers na uploading mwese Ariko abantu bose bakoresha YouTube ariko mwirinde copyright birinde screen record. mwirinde screen record. Sawa. Mababa yawe niho nzibera iteka, mababa yawe niho nzibera iteka, mababa yawe niho nzibera iteka. Uru rutare nishemo ngo Satani agasigami gakumuriro sindatinya, kuko nishe munsi y'urutare rwiza. No mu gikombe cy'urupfu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. No mu gikombe cy'urupfu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. No mu gikombe cy'urupfu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. No mu gikombe cy'urupfu sinzatinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. Kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. Kuko nzaba ndi kumwe nawe Mana. Nawe nshuti ufite ibikurusha izere, imbaraga z'Imana ishobora byose. Ingorane zawe zirakemuka, kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo. Nawe nshuti ufite ibikurusha izere, imbaraga z'Imana ishobora byose. Ingorane zawe zirakemuka, kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo. Ashobora kurangiza ingorane z'abamwizera bose, kuko ari Imana yabayeho, kandi izahora witeka ryose. 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 Nawe nshuti ufite ibikurusha izere, imbaraga z'Imana ishobora byose. Ingorane zawe zirakemuka, kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo.
kugira ngo bazabahembere reka muri uyu mutambagiro bangaseka twongere duhuze ibiganza dushimire Imana cyane n'umusore w'ikirenga umusore udasumbwa ari kwije